Government of India na paikhalakpa na laing mari leinaba national project singda RIMS asi regional power amoina akhanaba meeting changlakli haina RIMS ke director Professor G Sunil Kumar Sharma na phongdurakle wafba singa se RIMS ki nongna sava Department of Microbiology ki building amasung Maldi TOF Biotyper Sangabaga Mari Lane Pangtuk Pathorama the Mahakna Fondo Kibane, Rimski Microbiology Department ki campus of Pangtuk Pathorama Mari Lane, Professor G. Sunil Kumar na Paumi Singh the High, Microbiology Department as among the pathology, Micropharma Puna, Lerambadaki, Anova building a Masar Matung, Tongana Hangdropane, Anova building as in National Medical Commission gi requirement Matung ina PG, MBBS, PhD, Amadi MLT na Chingba coursing, Tambada Kudong Chan and Avagitamak Savane. Microbiology Department number the life from Topa Masak Matumba Pungfana Yarava, Asuma willing as a Northeast State Singi Manunda, Rims the Ahanbo Irangani Haviki Tazava Chaunalay. Nasi Sangariva Microbiology Department giveling as a Indiagio in a Susing Taninga over Center Singi, Manung the Chanmangam Lagani. Bioseptic level 2 Gilef Yarava building as in HIV Madi hepatitis C Nachingba, National Program Sing Pang Tokpada, Ahen Makudung Chabaka Yamaram Fangane, National level of Hangliba Kudung Chabak Fanganava Rims as a Nadal Center Moina Government of India ki Maikedi National Importance Pinanaba process Toba Hore, Hausiti Rims as a regional power Moina Government of India na Paikalapa, National Project Sing the Rims as a Sulum the Nova Horak Lavane. Hausiti Microbiology Tonganba building a Malay Ravanina, Makatava National Project Kaya over the Hena Kudung Charagane, Rims the Mamang the Key, Fangduna Lak Pamasung, Makatana Fangado River Project Sing as Imiamda, Kanaba Fika the Bangaktani. Kudamoina, housing HIV Madi hepatitis C na Chingba National Project Sing Asina, Passion Sing the Lem na Lying Bamasung Lem na diagnose Tobuki Kudong Chaba Pire, Aikogi Pandam di Chayola the Punkun Gamari Ana, Lying Gamari Lainava Kudong Chaba Sing Miam the Fangan Mani Haina, Professor G. Sunil Kumar Sharma Makatana Fondoki. Northeast Kugi Sumaina Microbiology. Chowna achowa building ama pibasi id leibasi akhoi smaina leitri haina akhoi claim do we is one of the iconic oidoni akhoi si building se separate hoina aduga akhoi gi atopa Northeast sunatana even if you go around the country akhoi gi center si one of the very dedicated space for the microbiology hai si chowe achievement akhoi gi aduga matung tarakpada akhoina biosecurity level 3 अखोई फ्यूचर प्रोग्राम है तारे बायोसेफ्टी लेवल 3 सिना अखोइना काना दोइसिना अखोई ममांगी चाहि अमनि गे मांगदा लैगिबा अखोइगी कोविड की पेंडेमिक है तारे अदु लाप कांदा अदुगुम मखनगी यामना कंटाजियस होइबा वायरल अटैक है तारे को अदुगुम सिगी स्पेसिफिक बायोसेफ्टी लेवल हाईएस्ट लेवल गुमदा तौनुबा अखोइगी प्रोजेक्ट थमजै मतुंग तारकपदा अखोइगी याम थुना थमगरेना खनजै